Welcome to East African Institute of Home Care Management. Healthcare assistant no na wira wake diuriko. Healthcare assistant kanona nurse ni mundu uthiete kirathi agathoma kurora arwaru kuria mishini kana thibitari-ini na mawira make kana roles kana duties tugaga ni maundu ta how to feed a patient na how grooming this patient by bathing this patient, taking care of this patient, ona rimwe nginya kumatwara nginya mathibitari for doctors reviews na magacoka nao mucii kana magacoka nao mathibitari-ini. Thiini wa cukuru uyu wa East Africa Institute of Home Care Management ri kothi ino yoyaga ihinda rigana atia na ni maundu mariku mukoragwo mugithomithia arutwo a healthcare assistant? Kothi ino itu ikoragwo igithie for 5 months. Na for 3 months tukoragwo twego kushukuru uria tumarutaga theory. Introductory block inori ikoragwo ikimafundithia who is a healthcare assistant, what are the roles of a healthcare assistant, what are the qualities of a healthcare assistant. Nitushokaga tukamafundithia uhoro wigie grooming, uria murwaru agirire ni guthambio, uria murwaru agirirwo ni kuigwo utheru kuma nginya indo ta ndwara, gucenjia diaper, kumacenjia mariri-ini, kuthondeka mariri mao. No amongst the 3 months ni tuoyaga muthenya umwe kana rimwe eri gatagati ka wiki tugathie lab. We have a well equipped skills lab area ina mariri maria metagwo hospital beds, tuna dummies iria tumonagia practical nacio magithoma, twina indo ingĩ citagwo ta oxygen concentrator, oxygen cylinders iria tuonagia arutwo aya riri uria ungikorwo wina murwaru wina low oxygen kuria thibitari kana kumuciri uria ungihota kumu administer oxygen to that patient. Tugacoka tugakorwo twina indo ingĩ citagwo mobility equipment, indo ta clutches, walking frames nyingĩ na nginya wheelchairs iria tuonagio arutwo aya kucihuthira uria mangihota guteithia murwaru kuria thibitari-ini kana kuria mucii-ini. And you keep on asking the patient whether she is okay. Are you okay? All right. Na nitucokaga tukamahe a chance o ene arutwo aya twi hamwe na arimu aya angi magacokera uria twamonia magika practical na dummies ici. Tugacoka ni twi nyamu ingi thomithagia itagwo anatomy and physiology basic, ugathomithia murutwo ucio indo tugeta central nervous system uria brain, part of the brain magene gukorwo magicimenya nigetha maona ona murundu murwaru ona wina mental illness ni marageria gwiciria ni hau in the brain murwaru ucio arwarite. Ni tucokaga tukamatwara thibitari mwanya guku Nairobi iria mathiaga guthomithio practical part of it, na ni mieri ino eri nigetha complete the 5 months in school. Magathie makakorwo instructor ni nurses uria makurora arwaru na nginya uria makumatungata. Hi, my name is Joyce Ndanu. I'm a senior and I want to take your vitals. Will you allow me? It's okay. We are stepping. Nanshokaga o merino iri ntuthiaga tukamekithia kindu gitagwo clinical assessment kurora kana mundu cio ni ahota ku apply uria thomire kuria cukuru oka ku apply thibitari-ini kuria kwi murwaru na kana ni mararuta wira o wega under the instructions of the nurses. Your measurement result is high pressure 130. Mathomo maya ri ni mahitukie ni thirikari ya Kenya. Thiini wa cukuru ino ni turi na internal exams iria tumaheaga ithuĩ ta arimũ na makaheo an internal certificate. Riria murutwo arikia guthomera kothi ino ya healthcare assistant ri ni kwangiona wira. One, cukuru ino ni tuheanaga certificate na tugacoka tukaheana recommendation kuria maheagwo kuma thibitari. Murutwo no arute wira no athie na certificate ino thibitari ethe wira na ni akuona na no ethe agents aria marandikana guku within the country kurora arwaru kuria micii-ini ni aingi. Ona mundu no yandike, you just advertise uge we your healthcare assistant na ni uthomeire cukuru uyu na wina certificate na ni uthiete thibitari for practical na no urore murwaru ona kuria mucii-ini. Healthcare assistant uyu ri ona na certificate no yake ri ni hotaga gwetha mawira na nja wa bururi wa kurora arwaru
either hospice-ini kana mishini kana na thibitarĩ-inĩ. Zile skills nilipata hapa East African Institute of Home Care Management nazitumia saa hizi, napata wagonjwa wanakuwa referred kwangu na watu wenye nimefanyia kazi. Duties zenye una perform kwa mgonjwa akiwa nyumbani ni kama vile kumsaidia na cleanliness. Mgonjwa kama ako bedridden unamsaidia na ile yenye tunaitanga bed baths na kuchange diapers. Alafu bado kuna vitu kama kupeleka mgonjwa kwa doctor's appointments. Kama mgonjwa ako na appointment unampeleka, unasikiza, alafu bado organize health care generally ya mgonjwa pale nyumbani. Kama daktari amesema physio anatakikana kukuja, unajua physio anakuja saa ngapi, una prepare mgonjwa for such. Vitu zingine ni kama kupea mgonjwa madawa na kufeed patient. Na lipa bills zangu vizuri, siwezi sema na strain. Niko na familia, naweza kutunza familia. Niko na biashara nimefungua. Naweza bado chip in zile pesa kidogo za kazi pale, naziweka pale kwa biashara naongeza. So ni kazi inalipa. Kothi ĩno ya home care assistant na angĩ mamĩĩta patient attendant kana caregiving ĩraheanwo thĩinĩ wa college ĩno ya East African Institute of Home Care Management. No ũngĩoya gwĩka kothi ĩno nĩ mũndũ wothe ũrĩ na certificate ya KCSE. Kothi ĩno ĩroya ihinda rĩa mĩeri 5 harĩa mĩeri 3 ũrathomera thĩinĩ wa cukuru ĩno. Ningĩ college ĩno ĩgagwethera attachment kwa ihinda rĩa mĩeri 2 thĩinĩ wa thibitarĩ itiganĩte gũkũ Nairobi. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria no ũhũre namba ĩyo ĩrĩ hau screen-inĩ yaku, kana no ũcere thĩinĩ wa wabici cia college ĩno gũkũ mwena wa Githurai 45 barabara-inĩ nene ya Thika Road.